ati arabareba barababwira ati muhagarikishijwe iki n'imitima ati umva databuja twiriwe turoba ariko nta kintu twagize ute twafashe kare kose ese wari uzi ko Bijobija Geregwari akiri muto? Ntabwo wari ubizi. Niba wari ubizi kandi uyu munsi tugiye kumenya byinshi bigiye bitandukanye ku buzima bwe, nubwo bigoranye kubona amafoto n'amashusho amwerekana ari mu buzima bwe busanzwe yambaye imyenda isanzwe, ari buze kugaragaza ukuri kose ku byo duhishwa muri filime. Kuri seti aho bakenera filime, naba ashaka ko hari umuntu wamufotora atarambara imyenda y'akazi, ni ukuvuga ipantaro n'ikote twamumenyemo. Ese uyu twita umusaza yavutse ryari? Afite umuryango? Yavukiye he? Yize he? Ni muntu ki? Muhaye ikaze. Nimba ari ubwa mbere ugeze kuri uyu muyoboro, wibuke gukanda subscribe kandi like, tujye tubana buri munsi. Nimba ukunda Bijobija, uze gusiga udutima muri comment. Iyi ni Jean Paul TV Show. Reka nongere nguhe ikaze. Uyu mugabo wakunzwe n'abantu benshi akomeje kubica bigacika ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye, aho usanga abantu benshi bakunda kumureba muri filime yose agaragayemo kuri YouTube. Usanga harebwe n'ibihumbi, yewe abashaka gushora imari muri sinema baramwifashisha, hatitawe ngo ni uwuhe muyoboro wa YouTube agaragaramo, haba ku Irebero TV yatangiriyeho, haba kuri Bijobija YouTube ica no ku giti cye, haba kuri The Fire Rwanda bya Kunuka Sherifu, Manudi Show n'izindi cano zigiye zitandukanye. Izo nizo mbashije kuba natekereza aka kanya. Uyu Bijobija rwose akurura abantu bakaza bakareba iyo filime, ibintu bikagenda neza, abantu bakaza, views zikaboneka, ibihumbi by'abantu bagakurikira, hatitawe ngo ni kuyihe sheni ya YouTube. Uyu ni icyamamare, ariko uko umubona ntago ari umusaza nk'uko yabiberetse muri filime. Ushatse wavuga ko akiri umusore muto. Ibimenyetso simusiga n'aya mafoto ureba imbere yawe. Nimba waratunze za telefone za kera ziciriritse, uribuka ko iyo wafataga ifoto imbere nk'ifoto hahitaga hiyandika itariki n'umwaka, isaha n'umunsi wafatiyeho iyo foto. Iyi foto cyangwa se selfie Bijobija yayifashe ku itariki 9 z'ukwa gatandatu 2018. Nta kabuza urabona ko akiri umusore w'inkorokoro, aracyari umusore ukiri muto cyane. Mu by'ukuri hashije imyaka 6 yonyine ku buryo ikimero umubonana mu maso atakabaye umusaza tubona muri filime. Ku myaka 6 yonyine ni kenshi wagiye wumva abantu bakubwira ko ari umusore ukabihakana. Ndahamya nashidikanya ko iba ari ibimenyetso simusiga. Itegereze neza iyi filime ya mbere yagiyemo ari kumwe na Nsabimana Eric ariwe Dogiteri Nsabi, bayise ibimenyetso bifatika. Yasohotse ku itariki ya 24 z'ukwa gatanu 2020. Nta kabuza ngira ngo urabibona mu maso aragaragara nk'umusore nubwo yakinaga nk'umusaza. Cyakoza witegereje neza urabona uko yitwaye atari ko yitwara ubu ngubu. Biragaragara ko atari yakabonye icyerekezo cya karakiteri, ariko uko iminsi yagiye yicuma biragaragara ko yagiye yongeramo ibirungo. Imana ishimwe Peresport ni Bijobija Geregwari. Yavutse mu mwaka w'1994, afite imyaka 30. Yavukiye mu karere ka Musanze, mu murenge wa Muhoza, akagari ka Kigombe, umudugudu wa Kigi. Afite umugore witwa Diane Kabera. Amashuri abanza yigiye muri Groupe Scolaire Muhoza ya 2, n'ayisumbuye yakomereje aho ngaho. Yize iki? Yize MCB, imibare, ubutabire n'ibinyabuzima. Uyu mugabo ni umuhanga cyane. N'urugero ku ruganda rw'imyidagaduro. Imikorere y'ubu, imitangirire bifitanye isano. Yatangiye agaragara
akina ari umusaza. Magingo aya aracyagaragara nk'umusaza nk'uko tumubona yagiye abizamura etape by etape, ariko iyi karagiteri yatangiriyeho akayigumaho magingo aya iramugaburira, iramwambika, yaramumenyekanishije, iramukiza. Uyu ashobora kuba urugero ku bantu kudacika intege cyangwa se guhama ku cyemezo wafashe. Komeza ukurikirane Jean Paul TV Show, twizeye tudashidikanya ko ukomeje kugubwa neza. Iyi ni Jean Paul TV Show, kanda subscribe nurangiza uduhe igitekerezo cyawe.